រៀបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងថ្ងៃនេះផងដែរយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតដោយសារតែមានបញ្ហាទីទួចបានយើងខានជួបគ្នាយូរដោយសារខ្ញុំមានការរវល់អូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតដោយបន្តការសិក្សានៅសភៅ New Headway យើងនៅទំព័រទី95អូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលសិក្សាទាំងអស់គ្នាGenerally complete the sentences with verbs in the past simple and words from exercise 5គេថាឲ្យយើងមកពេញប្រយោគជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទដែលបានមកពីលំហាត់ទី5កិរិយាសព្ទ past simple នៅលំហាត់ទី5បានពីនឹងមកយើងមកពេញចេញមើលមើលលេខ1 she started doing her homework at 5 o'clock and she គេយើងមើលគេដាក់ finish គេដាក់ not អញ្ចឹង past simple យើងចេញពេញគេចាពីយើងរៀនពីវីដេអូមុនយើងដាក់ did បូកជាមួយ not បូកជាមួយនឹង verb 1អញ្ចឹងដាក់មក she did not finish ឬក៏យើងអាចសរសេរ she didn't finish okay until bedtime យើងបកថាម៉េចនាងគឺបានចាប់ដើមធ្វើកិច្ចការសាលារបស់នាងហ្នឹងនៅម៉ោង5ហើយនាងគឺមិនបានបញ្ចប់ឬមិនបានឈប់រហូតដល់ពេលចូលគេងអូខេលើមើលទៀត 2I didn't play golf at the weekend ខ្ញុំគឺមិនបានលេង golf ទេនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អូខេលើមើលទៀត 3 What did you do in the evening គេថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីកាលពីពេលល្ងាចអូខេ We had dinner with friends យើងគឺបានញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយមិត្តភ័ក្តិចេញមើលផ្ទៀងតតចម្លើយមើលត្រូវទេចេញមើលលេខ1យើងពេញ started តមកទៀត at 5តមកទៀត she didn't finish until bedtime ចឹងមកវាពេលលេខ2 didn't play okay I didn't play golf at the weekend ហើយមើលទៀត 3 What did you do in the evening We had dinner with friends អូខេអញ្ចឹងយើងពេញត្រូវហើយយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងមើលលេខ4 we went to the cinema Saturday afternoon យើងគឺបានទៅរោងកុនកាលពីរសៀលកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍អូខេ sorry afternoon កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏សៀលថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែពេលរសៀលចង់និយាយទៅអូខេជិញមើលតទៀត 5 when did you work in New York តើអ្នកបានធ្វើការងារអ្វីនៅទីក្រុង New York កាលពីពេលណាអូខេតើអ្នកបានធ្វើការងារនៅទីក្រុង New York តាំងពីពេលណាយើងបកចេះសំជាងហើយមើលទៀត in 2015 ថានៅក្នុងឆ្នាំ2015 for 6 months 6 ខែហើយមើលទៀត 6 when is Ted birthday តើថ្ងៃកំណើតរបស់ Ted ហ្នឹងគឺនៅពេលណាហើយមើលទៀត it was on September 17 វាគឺនៅថ្ងៃទី17កញ្ញា I bought him a jumper ខ្ញុំទិញកាដូឲ្យគាត់នៅ jumper មួយអូខេហើយមើលផ្ទៀងតាត់ចម្លើយមើលត្រូវទេហើយមើល 4 when គេថា we went to the cinema on Saturday afternoon ថាមួយទៀត 5 when did you work in
New York គេថាមួយទៀត in 2015 for 6 months 6 on ចេញមើលwhen is Ted's birthday it was on September 17 I bought him a jumper អូខេចឹងនេះមានប៉ុណ្ណឹងយើងបន្តទៀតលុយមើល check it នេះត្រួតពិនិត្យលុយមើល tick the correct sentence នេះនៅចម្លើយឬក៏ប្រយោគដែលត្រឹមត្រូវលុយមើលទៀត 1 they left the party early លុយមើលទៀត they left the party early ចឹងមួយណាត្រូវចឹងleave នេះទៅជា past simple ទៅជា left ទៅ leave តែថែម d ទេនេះអត់ត្រូវទេចឹងលើត្រូវចឹងថាម៉េច they left the party early ពួកគេគឺបានចេញពីពិធីជប់លៀងលឿនហើយមើលទៀត2 did you go skiing in January ហើយមើលទៀត did you go skiing at January ចឹងខ្ញុំមើលអាមួយនេះយើងប្រើឲ្យគេត្រូវចឹងខ្ញុំប្រើ in មិនត្រូវហើយមើល did you go skiing in January តើអ្នកបានទៅជិះស្គីនៅខែមករាដែរឬទេហើយមើលទៀត 3 did they went shopping yesterday ហើយមើល did គេដាក់ verb 2នេះទៀតចឹងត្រូវអត់ចឹងមើលកត់ជាក្រមដែលត្រូវដាក់ did they go ចឹង did they go did បូកជាមួយនឹង subject បូកជាមួយនឹង verb 1ចឹងនេះត្រូវ did they go shopping yesterday តើពួកគេគឺបានទៅគេ shopping បានទៅទិញអីវ៉ាន់កាលពីម្សិលមិញដែរទេអូខេចឹងនេះមានប៉ុណ្ណឹងយើងបន្តទៀតលើមើល4 what did you do last weekend តើអ្នកបានធ្វើអ្វីកាលពីថ្ងៃចុងសប្តាហ៍មួយទៀតថា what did you last weekend ចឹងនេះអត់មានកិរិយាសព្ទចឹងអត់ត្រូវទេលើត្រូវតើអ្នកបានធ្វើអ្វីកាលពីថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អូខេហើយមើលទៀត 5 did you like the film តើអ្នកចូលចិត្តមើលភាពយន្តដែរឬទេ yeah I did ចានេះត្រូវតាមទម្រង់គេ yeah I did គេសួរ did ឆ្លើយ did ចឹងមកអូខេដល់ពេលក្រោមថា did you like the film ចឹងសំណួរត្រូវលើមើលចម្លើយ yeah I liked ចឹងអត់ត្រូវទេបើសិនបើយើងឆ្លើយ yeah I liked យើងគួរតែឆ្លើយពេញ yeah I liked the film អូខេតែបើសិនបើគេសួរ did ចេះយើងឆ្លើយកាត់ឆ្លើយ did វិញ yes I did អូខេចឹងនេះបានចម្លើយត្រង់ត្រូវតើអ្នកចូលចិត្តមើលភាពយន្តទេ yeah did មានន័យថាបាទចាស់ខ្ញុំចូលចិត្តអូខេឡើងមើលទៀត 6 I saw John on last night ខ្ញុំបានឃើញលោក John កាលពីយប់មិញដល់ពេលមួយទៀតថា I saw John last night ចឹងមួយនេះត្រូវនេះមិនចាំដាក់ on ទេអូខេខ្ញុំបានឃើញលោក John កាលពីយប់មិញអូខេចឹងនេះមានប៉ុណ្ណឹងយើងបន្តទៀតលើមើល answer ដែលយើងឆ្លើយមិញត្រូវអត់លើមើល 1 they left the party early ពួកគេគឺបានចេញពីពិធីជប់លៀងលឿន 2 did you go skiing in January តើអ្នកបានទៅជិះស្គីទេកាលពីខែមករាហើយមើលទៀត 3 did they go shopping yesterday តើពួកគេគឺបានទៅទិញអីវ៉ាន់ទេកាលពីម្សិលមិញ 4 what did you do last weekend តើពួកគេតើអ្នកបានធ្វើអ្វីកាលពីថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ 5 did you like the film តើអ្នកចូលចិត្តភាពយន្តដែរឬទេ yeah I did បានមានន័យថាម៉េចបាទខ្ញុំគេចូលចិត្តឬខ្ញុំធ្វើចឹងមកអូខេ 6 I saw John last night ខ្ញុំបានឃើញឬក៏បានជួបលោក John កាលពីយប់មិញអូខេចឹងនេះមកប៉ុណ្ណឹងយើងបន្តទៀត
lấy mơ speaking nhưng bảo thà ca này giấy making conversation nhưng bảo thà bằng cách ca son là nè one in conversation lúc nông ca son là nè we ask question to show we are interested thì thà dương cứ xua nơi sầm núa đầm bay bằng hang dương pi chầm nạp ròm ok lời mới tiết we went to the cinema last night dương cứ ban tàu cinema tàu rong con nắng ca bị dụng mình oh really what did you see oh but man rứ ta nè man chụp nè cái rồi khơi là vậy thì was it good cha mình tên được mình tên who was in it tên nụ na nâu tin nụ ok chơi như mơ anh đi dân cao sầm nố rồi phơi luôn ai mà đi mơ lục ngọm cái dân riêng như vậy luôn ai vậy anh vậy tao ôi tao tẹt to nè ok chỉ cầm đất bảo dân thế nhầm ắt và thèm mấy trà ní dân vô tao riêng vậy luôn ai cho nhưng mà tao tiệt lời mơ reply to this line with a question chân dân thầu tài trả lời top nơi không mà bắt to tới chỉ môi nơi sầm nô rồi cái đặt really where did you go chân cái đặt ở đây dân thầu xây pin nó lời bắt to thì chân dân điện là xây thì tới nó lời tầm po thì càng sập ram dân nấng hay khỏi bìm pin hay dân能 đáp tìm ta chậm lại nó ta trâu đây rồi tệ 10.8 Where did you go? 1. I went shopping yesterday. Really? Where did you go? 2. We went to that new Italian restaurant last night. What did you have? 3. We saw a lot of our friends in the coffee shop. Oh, who did you see? 4. I played tennis at the weekend. Oh, really? Where did you play? 5. The party on Saturday was great. Oh, good. What time did you leave? ok cho như đáp chập nhưng tìm tật chậm lại thằng học này ta trâu ra được đấy khi mở answer and audio script mở tape script 10.8 where did you go the net man 30 cái lại nè rồi mở tiết I went shopping yesterday nhóm bán từ tên event ta bị là sao mình really but where did you go the net bán tờ nè thì we went to that new Italian restaurant last night. What did you have? Dưỡng cứ bàn tàu tí nụ làm bay tàu ấy cái tàu khôi trên đi than Italy thứ mày cả bị giúp mình ok rồi mới what did you have ta nè miền là vậy nhàm thì ta nè nhàm là vậy rồi mới tiếp we saw a lot of our friends in the coffee shop dưỡng cứ bàn chụp nờ mật phẹ rồi bà phụ dưỡng chỉ tràn nấu hàng cà phê oh who did you see oh ta nè mà chụp nè kế rồi mới tiếp for I play Sunday at the weekend. Oh really? Where did you play? Nhóm bán lên về thành đi rồi lên về sấy ca bị ngày trong sắp đà. Oh bật rứt ta lên noti gần lại nè, ta lên noti gần lại nè. Rồi mới phải the party on Saturday was great. Oh good. What time did you leave? Cái thà ô lôi mình tên ta nè ta nè ban chạy trên nó màu màn ok chân đi bên bật nắng dương bật to tiệt lấy mơ to work with a partner thơ cài mỗi ngày cứu an là tia hò cái thà ở dương an nó cách tần nè ok
អានហើយឧទាហរណ៍កិច្ចសន្យានេះចឹងយើងមើលកិច្ចសន្យានៅក្នុងទំព័រទី95យើងអានហើយយើងមកស្ដាប់ថាគេនិយាយអីខ្លះ 10.9 Making conversation. 1. I went shopping yesterday. Really? Where did you go? Oxford Street. Oh, lovely. What did you buy? Well, I wanted a new dress for a friend's wedding and I went to Selfridges. Selfridges? Nice, but expensive. Did you find one? Yes, I did. I found a beautiful blue one in the sale. It was only £65. Wow, well done. 2. We went to that new Italian restaurant last night. What did you have? Well, I had pasta and Tom had pizza. Oh, did you enjoy it? Yes, it was excellent, and it wasn't expensive. 3. We saw a lot of our friends in the coffee shop. Oh, who did you see? Tessa and Rick, and some other friends from work. I don't think I know them. They're really good fun. 4. I played tennis at the weekend. Oh, really? Where did you play? In the park. It was lovely. It was so sunny. What a great thing to do on a Sunday morning. 5. The party on Saturday was great. Oh, good. What time did you leave? 3 in the morning. The music was fantastic. Did you dance? Of course, all night. អូខេអញ្ចឹងក្រោយពីយើងស្ដាប់ចប់នឹងទៀងទាត់ចម្លើយអ្នកគ្នាថាត្រូវដែរទេឥឡូវយើងមើលទៀងទាត់នៃការស្ដាប់យើងវិញហើយយើងរៀនអានតាមគេអញ្ចឹងទៅឬក៏យើងបង្កើតអីផ្សេងខុសពីគេក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងមើលចេះទីមើលគេថាមិនខ្លះI went shopping yesterday. Really? Where did you go? Oxford Street. Oh, lovely. What did you buy? Well, I wanted a new dress for a friend's wedding and I went to Selfridges. Nice but expensive. Did you find one? Yes, I did. I found a beautiful blue one in the sale. It was only £65. Wow, well done. Okay. Continue. 2. We went to that new Italian restaurant last night. What did you have? Well, I had pasta and Tom has pizza. Did you enjoy it? Yes, it was excellent and it wasn't expensive. 3. We saw a lot of our friends in the coffee shop. Oh, who did you see? Tessa and Rich and some other friends from work. I don't think I know them. They's really good fun. Okay, continue. 4. I played tennis at the weekend. Oh, really? Where did you play? In the park. It was lovely. It was so funny. What a great thing to do on a Sunday morning. 5. The party on Saturday was great. Oh, good. What time did you leave? 3 in the morning. The music was fantastic. Did you dance? Of course, all nice. Okay. Thank you everyone for watching my video, and this video is the end. Okay. See you later, and don't forget to follow me and subscribe my channel. Okay. Thank you for watching.